Pozdrav Raja, dobrodošli nazad na kanal Vezir s vama. Evo nas u novoj epizodi, 12. epizodi, surfamo po netu. Prije nego što počnemo sa videom, želim vas samo napomenuti da ne zaboravite udariti like i naravno ukoliko već niste da se subscribe-ate, to jest da se pretplatite na ovaj kanal, pomaže puno. A i naravno ukoliko već niste, šerujte malo, možda ima još Raje koja bi željela znati neke od ovih činjenica. Da ne dužimo dalje, počinjemo! Leonardo da Vinci je toliko volio životinje da bi u svome vremenu hodao po pijacama, kupovao ptice u kavezima samo da bi ih pustio iz kaveza. Sternutofobija je strah od kihanja. U Kini je popularan trend da farbaju njihove pse kako bi izgledali kao druge životinje. Postoji mali otok na Fidžiju koji se zove Tavarua. On ima oblik srca. Ako, da se razumijemo, greškom ušmrkate grašak, postoji velika mogućnost da taj grašak proklije i naraste u vašim plućima. Znači odmah upozorenje, nemojte pokušavati ovo kod kući. Zbog rigoroznih zakona u Europskoj uniji o puci, postoje tihi klubovi, to jest diskoteke. Naime, te diskoteke svojim gostima daju slušalce preko kojih slušaju muziku i čuskaju. Jedna malo tužna, 1997. godine Yahoo je odbio da kupi Google za samo $1 milion. Današnja vrijednost Googlea se procjenjuje da je oko $160 biliona. Pogrešne investicije, Yahoo, pogrešne investicije. U zapadnoj Australiji postoji jezero po imenu Lake Hiller. Naime, to jezero je popularno iz razloga što je boja vode tog jezera roza. Jedan od najstarijih i najpopularnijih puteva u Rimu je Apin put. Taj put je napravljen 312. godine prije nove ere i dan danas se koristi. Postoji jedno selo u Walesu po imenu, neću ni pokušavati ovo pročitati. Jedna od najstarijih bića na zemlji je bila kornjača iz Indije po imenu Advaita. Naime, ona je umrla 2006. godine sa punih 255 godina. Riječ Sahara je arapskog porijekla i ima značenje velika pustinja. To jest u prijevodu ovi što govore pustinja Sahara zapravo govore pustinja, velika pustinja. Postoji krstarica po imenu The World. Naime, gosti u toj krstarici tu i žive, da kažem. Jedan apartman na tom brodu će vas koštati nevjerovatnih, hladnih $2 miliona i da ne kažem još dodatne troškove od čišćenja i tako to održavanja, $270.000 godišnje. U Kini jaki i imućni ljudi kada prekrše zakon zaposle nekog ko liči na njih kako bi odslužio njihovu zatvorsku kaznu. Lego Brücke je običan betonski most u Njemačkoj koji je dobio popularnost iz razloga što je ofarban kao da izgleda da je napravljen od Lego kockica. Na našim telefonima imamo aplikacije koje zahtijevaju da potvrdimo ugovore, da se slažemo sa njihovim pravilima i uvjetima. Naime, u iTunesovom ugovoru stoji i naglašava se da korisnici koji koriste iTunes nemaju pravo iskoristiti aplikaciju da bi pravili hemijsko, biološko ili nuklearno oružje. Najveća rupa iskopana od strane čovjeka na svijetu je Brigham Canyon, rudnik bakra. Naime, on mjeri dubinu od 1 km, obim od 4 km i zauzma nevjerovatnih 770 hektara. 1980-ih popularni, da kažem, kralj droge Pablo Escobar je zarađivao tolike iznose novca da je on na mjesečnoj bazi trošio $2.500, u današnjoj konverziji to je oko $7.000, samo na one elastične gumice kojima je vezao svoj novac. Orka, poznati kao kitovi ubice, pripadaju zapravo porodici delfina. To bi bilo to za ovaj video Raja, nadam se da ste uživali i da ste upili sve te informacije. Vidimo se sutra!